Hi mawuwana lembe leri nga hundza, Niehaus ari un'wana wa vaseketeri va khale ka President Jacob Zuma lava ku hehliwaka leswaku a va hlengeletani swi nga ri nawini ehandle ka khoto ra yaEscort. Hi nkarhi wa kona tiko a ri ri eka ntlawa wa mune wa ku yimisiwa ka migingiriko ya tiko laha tinhlengeletano hinkwato a ti nga pfumeleriwi handle ka nkosi. Ku tengiwa ka nandzu swi ve ni swirhalanganyi, hambi swiritano mfumo wu ri wu lulamele ku ya mahlweni. Niehaus appeared today in the Escort Magistrates Court. The matter was set down for trial. However, legal counsel for Mr. Niehaus asked for a postponement in the matter. The prosecutor for the state did put it on record that the state is ready to proceed with the trial. The court granted the postponement and the matter was postponed to the 17th and 18th of February for trial. Hi le tlhelo Niehaus u ri swihehlo ehenhla kakwe swi vangiwa hi ku avana ka mitlawa loku nga kona eka ANC.